ole masa in clear tu langai tu zong zong te in sa va in chi bai ka buk vek chiwa vo in ya hianin amasa in Lengteng constituency le MZP general headquarters ten press release ron chua ta ania chu amasa in MZP press release ron siam hi in ngai tla phot maila thujek te po kan share thiam lova in kan lo share sol no kan ipoi ni ngai thiam na kan non nge ni ole chirang Mizo Zilai Pol General Headquarters ni som polit October sang ni som ni police top ni chumada som pakata extended OB to kom chuan Minister of State Buai Roding Lia Lingting Bill tu ni bok Assam Rifle Stand unload and boy chungchang angai tua pu chilal thiang lima president akai shruai na in meeting hi na yani tia ngan meeting nei da hi ngai thang Lengteng constituency bill to MLA pu eroding leader bill fang azin holam 2nd battalion Assam Rifles duty 10 antuni da bak pi lama anlo dangle anhuwa harsana siam zonga anche hi MZP chuan kandem tak zeta Mizoram Sarkar po Mizomi puite ai hoisen ta ka chi chuka Assam Rifles te chungchanga atulanga mala turing kan be sei tak setani tia ole an be sei chante an ronzia ka ro pui le mai ni tinga minister puitele maniram shruai pui tu puite thlawang hawa an che chu venge hi kini po in kan be sei tlat ani kini channel chuan kan be sei ve tlat ani ti chuan panina chuan Armed Forces Special Power Act 1958 AFSPA manna state po nilo Mizoram State Assam Rifles ten kan minister pu Roding Liana anlo dang hi MZP chuan kan du lo lea thuni na man sual na ngein kan thria India Sarkar hnuai Mizoram mi puin kan ayo tura kan thlan chua zalo na MZP chuan ngaya hetiang til hi athlen non kan rem ti don lawani khep khop mai ni Armed Forces Special Power Act hi pek an ni lawa Mizoram hianin chu wang chuanin pek na state chu ngei maya he AFSPA 1958 act hi pek na state chu ngei ma se chu tiang state a chun ke ni chu kan velawani chu tiang ani chunga chu tiang ang maya tiang anga kan minister an lo dang ringot mai hi chu an adu am lo hlani ti kha kan han soitel zawduwa chuan pathumna kallengo Assam Rifles thunei tu hetianga Mizoram minister lodang tura thu petule harsanalo siam tu hi chui chuaka Mizomi puitela Assam Rifles tein kara in riat thiamlona siam tu hi aranglama san chuak wat turin thunei tu sangten malaro se nei po thakop mai ni Assam Rifles thunei tu hetianga Mizoram minister lodang tura thu petu ringot hi tunge hang te po hi riat chak khop mai vet maina hay kan ril ru kan soi chu ngam chia lo le kan soi chu thiam chia lo wani ya hang lai teng te po hi mizo tong thiam lo luata ne tong kam tep kan mang sual zau mai le ngala kan post masa po niron correct khlau zela kalom khop mai palina India Myanmar ria kan ni angin Mizoram Central Forces te an la rengdona National Security tider thongzong le dan kalachet na nilo Mizoram mi puitele an ayo titana anok sak zonga Assam Rifles te an chet na a omem ti le aizol kho puilun lai taka Assam Rifles te hi zo khotara inson chu an shria wanga boina siam tum an ni mti te hi Mizo mi puite ayo in avil rengdona thuine na man sual omani chuan na takin MZP chuan kan do zel don ani atia ji hi kachir diklo zan ma zia ang hianin kachir chok thiam lo mo kachir diklo mo ka sha chi alwa a chakhop mai helai po hi check mai na zo khotharlama son chuat hei chuni se chakhop mai chan chu ai zol kho puilun lai taka
la kholai lia em maya anomati hian an la in chin kan soi AFSPA act ang maya an la han kho sa zui ngam le ngal pe hi chu an tenom tak zet zeta mizo nam min za lo ngoi min lo mu niam hle mai ti kha ania chu thin rim thak tak zet na lai chu ni kan ti to kha ti chuan pangana chun MZP chuan kan ram hruai tu Assam Rifles ten Harshanan siam sak hi tribal kan ni wang le mizo nam min mu sidna kan ngaya hetiang thil khen non lo nan MZP chuan Chief Minister le Governor Kaltangin Union Home Minister Ministry of Home Affairs te nena le kha athelu nga lani ava lomom ve ti hianin da CM le Governor Kaltangin MZP chuan Union Home Minister Ministry of Home Affairs nena le kha athelu nga rap mai an cherang an lo cherang ve hle maya lomong ko maya kan ram hroi tu hi engang mi pon lo ni ro se du taka kan thlan tlinte kan thlan lalte an nia kan thlan lal chan ang taka I ahun taka chun an thlawang kan hau hi angai reng ani chu tiang po hau ngam lo a party ang zong la tat kan la ni zel chung hi chuanin na khai ram hroi na I kalkonga le politics tila hi chuanin inrol velo te hi afin thla zo mama zo ko me chu tiang politics til line lutu ka thil kan la lutuk te hi fu to lo thina ni kan soina mama em thu soi ka thiam lo ka ti kha tu mai ka dem lo chuang lo na tu ma hi ka ho bok lo wa chu kan han soi ve la zok du ni tiwan hei MZP ka ti MZP kan soi lo MZP kan ti le tral chu le Lengteng constituency 24th Lengteng constituency 10 ZPM 10 ti hianin press release an ron chu available kai chele lokang press release an ti 21 Lengteng constituency Zoram People's Movement Assam Rifle chet dan dem na ti dated the 18 October 2024 anti chuan chiar nga lang 24th Lengteng ACBL 2 MLA Power Minister Pueblo ding lian bial fang Power Minister Pueblo ding liana bial fanga rim taka Mizoram mi puitana atho mek lai le bial mi puiti har sat na athei to pa sut ken saktuma abial mi puite au na changa lim taka ajin lain Assam Rifle so tu chen khat leidu ti molfal big 10 lobituma til omzia an soi fe nu po za pa lo taka an check sol hi ke ni Lengteng BL ZPM le mi puite kan ril ru nain kan thinerim tak zeta Assam Rifles pakhat molwa da wanga kolbem incidents zui zel ni in kan tring nge incident zong hi kan soi kim seng lo an tiani an ni helai biala oman ni wangin helai Lengteng bekin Lengteng hian constituency hian no le south intention ania not bial chunga hian kolbem chu omania chu bang chuanin hengline kolbem vel chet vel dan chu Lengteng not block obite le hroi tu theu chun an thachiang via wome chu bang chuanin amaro chu thil thin dan zong hi an ron sei vek lem lowa kan hriat thente chu kan hrenel nol toinerin omome cher zui zelang hetianga kan ram hruai tu mi puite tana hunlu zong khoral mek le development chang tlung zo kan nei theina na hrisel lo tak chunga tia puev roading lian hi khupna ani wangin tiang lena in chop prengani aron ti zawa hei bracket chunga ni pumarwa puev roading lian hi khup zai a khup lelam hi zai ania chunga wangte chuanin office po ama office pangai kulaya mineko kwan apo kwan alwa lok theilowa ama in khu office ate amang rengani chutiang kop chuan khupna khup zai ania wangin boxop deputy ti hian om renga amara chu hei tun hnaya a thei vele abial mi puite ngai venin tiang hian ana zongin ke pon akal hlei theilowa tiang hi aron keng chot mai ni aron keng chota chu
kong shom le enge modewa pe chu anin tiang lo chu an lakal ngam lo khopa chu tiang a om chu ania chu ti chung chu anin hei kong che tak noya bial chung kong hi a thalem lo nia chu tiang chung chuan aron chawani ti kha lo hretai la thome ramtan tia kepen me kani laya thil omang lo lutuka state pakhat minister dudaka kan tlantlin me chunga thil thleng le Assam Rifles headquarters lenga kan minister chunga an thil ti dan kan ngai to hian kan laiana kan ngai to chian pole kan ril ruana zualani an ti ani ti chuan ti hian an ti letin ram le mi pui veng hima thlamun tur kan ngai ten hetiang thil an ti du hi an ti lo tap tur an ti nia kan ngaya mi pui chunga anin luling lutuk ni in kan hriani chuti rol chuan minister motor le Indian flag zar po za lo sipai te hian eng angin zir ti nge andon tak di thlengin kan ngai tu na kal thui hle bokani ten ron ti adi khop mai ye anin zir ti dan te he dik talobem ni enga tinge heti ngan ti nge ni he ta thil ruk lutuk thu lutukin thil hi omzok chu kan threlo chung te po chu ril ro omvek kan soi ngam lo MZP ten ron soi chu pier to kha kan chiat to khamo heng zong a hian thileng kim achin chuka hrevek tu kan nia chu an hrevek ani ti kha helai velan che dan zong kha chu kan theina zong te kan theina zong in kan minister thlawang hi kan hau tadani tin Assam Rifles te hi tlami te ven him na thok an ina kan za sak viau zela MLA po hian za saka wangin kolbem incident chungchang apo in ngaidam ton chungin ma anla ani chutiang nilowa MLA za palo takle harsana thlen zonga ache ani anche ni chuan theito pa do dal hi kanin pe adrengani ato bera chuan lengteng bial mipui te thamung takle bial nuam tak ni hi kan du ber chuan ye yanon tia hei lengteng constituency anwa hianin North Block President Puvil Shoilian le South Block President Puich Lelbo Seten an SD ya chung te chu hang zong kan ron siat chu thei chu ani tamaya tiang khang ngai dan in siam thiam kan ringa lengteng constituency chun ril ru thal he mai po chuni se chu ti role ro chuan minister hi trong trai sak na se me maya tun din muna po trong trai na sak na se me mani trong trai sak na po dong la sal he maya puya voting le na hian pathian zahra lodam ani po a risel na atang te a risel na risel lo na tang te risel na thalo nei zel theina tur tan te du sak na kan lana kan trong trai sak pui mol ani tin office te po that taka kai zui zela ramtan na tho chu chun zom zel hi kan du sak na sang ber chu ani ole kha zong kha keron post thei chun keron ti chu vele thei chun chu ani in zawai chunga thinung le ti tak zatin kalo me